O me ya pade no John Mahama to amani. Kukufo majimi o. Ibrahim Mahama nti wari yo se mu ana. Say o kwasia we less than a year mo buy ya ton na e mu di 3 years di ametonton bibia ma. O manya kwasia mema obi abekum. Oyu wa o ye be ma no abeka se Sankofa ne ye odi a wo ye Mahama busuani wa bodam. Kwasia mu kasi agimi. Enti asem no akodu headquarters. Almighty Twene Jonas akodu nanimo. Efa Sankofa Mines na je say His Excellency the President finally and officially no waton amane brother Ibrahim Mahama Emmanuel Chie na sensen ase Ibrahim Mahama a complete payment this year officially no ono ene oni Sankofa Mines Ghana ja pade no ya ton ma onua eno ana Twene se ahene ha onti ase kokko apa enti Twene abebo gumbi ene so in fact wa be fire pa be ma nchire mu no akire wadwen amame ewo comment section aha Penyah block media meso say ni die mu obe like video no adara ma bo subscribe button so na be click the notification icon of latest updates na be kire wadwen da mame ewo comment section meso so baso no a share bi no for so anya bi ahwe na me kai we say otofa Facebook ay page na ewo ho no mo Penyah block media afei and create link no other comment section boso a any die ma boso na ebe fully ewo Facebook it takes less than 1 minute obo link ne so a e be Facebook o follow ya no asaba back na obeto video no so fefefe na yambe the family no together obekia abobe month ago and pop up on the internet ese His Excellency the President John Mahama aton omanya pade ya Sankofa Mines no waton ewo any black voter mine no waton ama ni nua Ibrahim Mahama ma ado be gi news no boss say ya ton ama no $100 million always kanti na ni nua ya president nti no oto omanya pade ma ado e betwi fa Ghana montine so obi aka ne de ebisi edi asem na koswe bada sabe abusa officially no enu achie ene ba say Ibrahim Mahama finally wa complete payment no ama officially ni din ana abeda Sankofa Mines so ene black voter mines no ono ali say an all mine o meja pade no ya ton ama no say ono ana e mine na enu atwenya say de sire kura de la koso ga ha no za Ibrahim Mahama, with all due respect, who beto sika beshia? Faja pade de tu ode ko ju sika yes sir. Debi ubetwa so aba. Enti se NDC fuyi omuntimi ntie no kwenti omtame. Time na akofo ado teso no mpem bisa se ebansan sisi omtame because sisi ano John Mahama aba a owia Ghana fo nya pade mani nua Ibrahim Mahama. Enti me enka eno de ye pretend say o John Mahama ko wia Sankofa what I say black voter the amani nua Ibrahim Mahama less than a year Mahama na eba power no wia omanya japade the amani nua Ibrahim Mahama na ni odi 2 years a obe wia de ade na amani nua less than a year wia Sankofa Mines e the amani nua Ibrahim Mahama me enka ho asem but ya akufo adu na ko wia Sankofa na amani nua Ibrahim ni nua nka ne ese ye ka ho asem so hum bibini we chimi ese kraman wa hu ya meje no akufo adu ko wi ade de aye mekane ni natem ba John Mahama wi ade de aye no ma me nka ho asem ye pretend say no de John Mahama awia Sankofa Mines enno ase meto o ma frem say amom te black voter no o mo say excavator John Mahama nia ade abegu a wo de say o mu nsuo sesi a black voter ni nyina wa hono ni nyina obi anya nsuo nom what I say galamse nko ena omo memblemu omo nya se bi omu twantro custom for frame say day Ibrahim Mahama beye ebeyi excavator makoma ku 6000 ntwemfam nko an ontua duty ntua hwe ba wo Ghana ni anwo kire wo NDC ni kwase mpanyini anwo kire wo de ka ba yes duty wonya sika ntua nti ne aban na faka no what I say now sa NDC ni kwase wo yo wasan betena wo e defend akronfo we wona meche no enu ntina bibini time onya bibia o menkwaji obi age menkwaji obi ayere memeti ame ho to me ni obi ani asem me da BMW division mo empower wadi ase me mobile phones egu akra no wadi ase enu nko atimi sidan o Ghana me mobile phones keke o a egu ho sika timi sidan e o Ghana so but bibini ompeno kre that is the only problem and John Mahama nua Ibrahim Mahama John Mahama wia omanya pade mani me enka pretend si ente
but Akufo-Addo ni MPP ba no mu wia o man bi di ayemadi na tem on Jimmy so enti Ibrahim Mahama se me kan okra kirewo black voter no said the ya MPP ba power betina so 8 years o man wia nko no mo ko position mu wia ebeka ho adaso aye o man agapade ena me kan okra kirewo o ye wadwe se obewia mebo pa ma obi abekum mema Ghana fo na kum sama intimi wia de ena apostle kwajosafu ye kantanka mobile adwasafu ni nuanom na eko ho ombe se bibia se na bibini tie we aboa onti se broni oyeden ono wuja ne manya pade a te se BMW Mercedes Benz om start ye ne enwu ye nyina om nananu mawu abeto ama nkura ne beto saa still that so run bibini nko na jimi a ne maame ne papa wuja ne bibia e se woni ne nuanom ombe ko no ma se bibia no ma beda na hiafo no mo sirisiska bibini o ya boa mfase obi ani ne so kwajo frames. I say, Uncle Jonas, welcome. I've been waiting for you. I hope you are doing good. I'm doing so much better. I just came to the, me maba epo maybe chapo na chemo. Now me here some couple of business meeting be what. Me nam ko Chicago ko hear me business binti. I feel my bedroom New York City nti. Me share me business associate back na. Me no ya money moves kakra. Ewo epo na no because all this ayi ba. Or the ship over. And I'm a BMW way say so I say me and I'm move the call me BMW back on the siano. I say I'm competition back on the CSA no. And me ba be fadiako. Me mansion me say me driver ni mrana. Me the way me the powerhouse kesi no. V12 winning na we so ya V12. And me see mrana nyina move ni anko nti me twa am bedura the ship na ba nti belandia. So on am ko ba anyway so ti bibini ono mpe no kure eno ne me ho tan bebrebe no me ne obi anu asem obi ani me obekọ na kwase bi ache ne ba anyem no ontua aduane ma ne nana wani ni ono ana equality mfifiri asa akobere otan opekwase ana asem no no betie no kure ha otame won NDC ya akronfo na MPP ya akronfo a yenka se MPP ya akronfo ni akane de omo akofia John Mahama ba no so ye kronfo a e o se yeka so mo the gold board aba se mo ba beboa oman gold board am de ba ye no munji sika na no maso ani nyina de akoma John Mahama ne na busiamfo se efre no Mahama ke na kwase mpanyini ai sami jamfi atam $2 billion de akoma John Mahama na no GS gracia free ne yere lodi na kwase aba mfa so bi ani so oji pay na teacher ni achira de 10 months nurse ni awo mpanie 10 months yentua neka enti saa no what is different between John Mahama Jimmy for we ni Akufo-Addo so police force ya amen for mun kan mun soldier for almost ye omunsu yentua omuka 10 months ni eti John Mahama ne ba ya 10 months yentua omuka na o yedi galamsey site ni akese gold board no yede gisika Mahama busiamfo na Sankofa Mines yede to gold no Ibrahim Mahama kwase ane sensu ni yede sika ne ma ono ane ho ono etu edidi wo ho oman agapade ankese Sankofa yetu gold ne yede hwe ankure wo Ghana te so ba bruchira oman agapade yede to nnuane ma omo a omma me ne ompapa wu enyanka omo ne boafo low income people saa ne yede oman agapade yi odabi John Mahama kwase atam ne amani nua Ibrahim Mahama ono nko ani di wo ho na oman ni nyina amre so na gold board no wawia Sankofa black voter de ama nua Ibrahim Mahama gold board na sami jamfi no enama omo di excavator ama NDC fo ne seg ase oman nyina nsuo no gold board mu claim manya $8 billion nti manya $8 billion what is stopping you to pay the teachers? What is stopping you? Me who ye was mean to teachers because minister. And I mean to nurse because minister. Now why ye galam say mase o mining in soon magiskana muntia muka sikanu wahe. Sikanu wahe a muntia muka wo John Mahama put your shoes say o man kwasiafo no mo ne nam ho no.
de nanim se sunsum anim no de nani apotwe no wakọ kira de ana wakọ company hospital 10 months eni entua ne ka na wo John Mahama odwan na wa do sika ko handan e de ne tinam wo to aduane mani didabia en wakotua school fees for many years de obanako school anka be ye oden kenya ode into why are you doing this? Jimmy Sia na mema etotia MPP no and we don't expect you to do the same. Tire meche ono John Mahama na ntwie, we don't expect you to do the same. Tire meche ono nti John Mahama we Jimmy dodo we yakwasia se wanya 8 billion na untimi ntua na esefo a we aboa se wanya 8 billion ewenya bosia na akobo eye NDC fo na ye galamse sensuo na sami jamfia chinchim omo nsaji sika no omo ana frɛ me ka kyerɛ me se galamse na omo ye no John Mahama print paper bia ma omo a o se obia police ni ba on kan kyerɛ omo se lances a John Mahama de ama omo enti omo sensuo na no peto anwumre omo de excavator na omo de se nyina John Mahama ni Ibrahim Mahama na de ama omo ena Sami Jamfini kwa gold 200 million no 25 million from o sisi omo no wasisi wa ho ndisi fo no anya sika na fa bitua teacher fo ka fa bitua nurse fo ka a problem oh enti muma jimi ewenya nyina na ndisi fo ne tame na aboa nurse fo ni bi ndisi fo teacher fo ni bi ndisi fo enyo omo nyina na MPP fo enti etua omo ka ebeboa ma oman na yeye emwa ena nra beda Zambia no Zambia for say omaku Ghana for 44 ni nyina John Mahama bu na ni agusu so nte wa pretend the news baby 44 Ghanaians omo fa nsuo akọ Libya na omo befa akọ Europe akọ pa adwumaye na omo ti gold so na omo mampanyini anya 8 billion not ho ntimi mi adwuma na sika ni nyina ayesi asesa de akoma mampanyini no say ye Mahama care na oman ni nyina ebre na Ghana youth emrantie na yede be build kru yede be sisi infrastructure yede be sisi hospital yede be sisi school dan emrantie na ewo energy no yede be proper construction no sika ni nyina de kogu Mahama bank account na emrantie ni nya adwuma bi anye na omo nam suoso na Gambia fo nkwasiafo mu afiafin eku omo kwa. Look at this. Na sa NDC ni aboa na ne beko wu nsuo no so bi no wote wo di Twene Jonas atem onya aboa if you onya aboa tell me onya aboa what they wa ka kire me as all say good evening bro, thank you obaso anu ahye no kwenti se de bia mo no nyame show bibia so tie no. Of course you know what it is mami see na me fa epo no nkire mo. Of course me powerful beast no I'm competition. Let me try journey. Why? Because the water has no color. John Mahama kwasiam Penyah. The color of the water and the color of the sky are the same. And because the water has no color. And Timaunia Ibrahim Mahama kwasiam Penyah no. Onya yensuo ne say ewo black voter ho. Maunia Ibrahim Mahama kwasiam Penyah. Onya yensuo ne say isn't this beautiful? Ibrahim Mahama kwasiam Penyah. Onya yensuo na mubaye galam say na kai akufa one time. Watapu na kire mo awa de don't timeti na me powerful. Na mo ma na shoot this thing. Why I say me say mubaye galam say na China na catch us a special bridge na Saso. What you say, Kabia Shani, Uncle Yamisha Bruni, heaven, the system is working 24/7. Isn't this beautiful? Futobiania, and some Futonia, and Sana Wawa Odum Mahogany, and yet they are special from Konya. So a Ponano Nachel, once I say no, really blue, and the water is blue. Your mama will try over. A real color then blue, so the color has already become blue over here on this side of the water. And if you look, wow, do mahogany na and school for nya nkonya sontra na John Mahama kwasiam Penyah to my gold board anya $8 billion. In Anka Ghana bed hu hia bio $8 billion. Osa Ghana ni bia lie. Now mo bia $100,000 on fanko starting a braba. And one no what to hear see free Ghana. Until John Mahama will try Unimasikana was waji $8 billion a good bank account. And now Shemi Munyansa na sa Ghana for in our life. Special clone for one tough one.
Namo will be $100,000. No first start ya brabo. Now who said a mino Ghana better than it is approach to Yabra. Now also a Chimina $8 billion in your phone bank account. Now Obana the Tisa Bosomono Sika Mania and one time Obana and him say soon sumuno. On an Uria Sikana Manana. Why na we Sikana mana when you $8 billion? Now still yentmin to your teacher worker, still yentmin to your nurse worker. Do you know $8 billion? Do you know $8 billion? I could for the more time IMF Sika Mukopekura $2 billion. Yamfa Momo. It is also when you $8 billion. Why should the Ghanaians suffer again? A poor you selfish man. And you the environment will make you satisfied or marry. Come the environment in the I have been a special of a concrete you and you had a wawa group mahogany flicker and have to so. Isn't this beautiful? If you have ground on a pian food troop, a pian heavy and the American only shape of one me man shape on a different from way. We are special shape one side of New York, and the side of New York. Why they say a special way of heaven, paradise on earth. Shape on a number, everyone meant to be a shape on them. Of course, Ura Eponase so a train heaven, of course, powerful beast, and a way a special lighting. We are friend of BMW laser lighting system. BMW laser lighting we own. Nebuon Kwan, I'm a BMW back on. What do I say? We all black and we all white. What do I say? Seat white, outside white, and we seat black, outside black. Isn't that beautiful? Yamisha Bruni. Heaven, I'm now, Mamma Tassi. Mammy realized I can't because I wanted them and I want to Benty. I want to ask us, shout to Samuel Frimpong. Okay, shout out to Samuel Frimpong. Eti John Mahama, dear, make what I say. So, Clemusa Wanya $8 billion. I will galam say na NDC for na say yensuona. Sagana ni biya like na mo biya $100,000. And now the mo biya $10,000 impo. The whole Ghana mo biya $10,000 to biya fan stati bibi. So when Timi anya na say we are selfish, we are sell out. Because Dubai all you know mutu no. Sana omo aban ni ye. Omo hene no sell Dubai for nyina la ntina okọ Dubai a obia iskani omo ye hia for ne Nigeria for Ghana for na ekọ no omo ne ko made ma Dubai for no. Na say Arab ni ufin oye den fa made because omo tu oye na ye chesikani ma omo okromu. What I say teacher mama wonya selfish wonya kromfo wonya nipa boni ni a chesika no ema Ghana for na fe Ghana for no omo nane ahemfo ne ahema for na foreigners emesom Ghana for no te said ye ukọ country bi omo resources etie no nya sa wo ye kromfo wo ye nipa boni ni because mentias ye obi anya $8 billion free within 10 months na ontimi ntua nurse for ontimi ntua teacher for that it doesn't make no sense. Near to yes, ya betu din sika ni atamu $2 billion ya koma Mahama ke. Na Mahama no odi sika ye debut. Odi sika ye den obi a oni ninu private jet no mutim. Before say obeli private jet you gotta have $200 million. Plane ni tu keke no eno kwa blow $15 million e fuel. And sana a pilot, air hostess. Ubetio biaka service. Engine oil. Wait, I said to be a badge service engine. And if they have all this money to burn, to waste. Na Sankofa yes, santam anyafo na omuton yomo, omuton manken, omuton tos yom. Ah, ya se omunsuo, omukonum zua eni etomra te se me coffee.
what I say, of course, high quality coffee from Starbucks, the most expensive coffee company in the United States. So nice coffee way. So me the coffee no mu if a moon suone else on go me high quality performance car seat. What I say? Eti John Mahama, so one timi ankoche sika na magana fo a na se wo ye nipa boni ni. Wa be sami jamfi mo am de abeto news say mama John Mahama ni na busuamfo $2 billion a. $6 billion na aka mo nche magana fo. Mo fa bi ntua teacher fo ne kan wie, mo ntua police, mo ntua soldier because police ni soldier no mo kukuratu. Enti se omo no come de omo a ombe ba be bokro no. Enti these people no, they don't have to struggle. Say adwuma ye we are in the uniform ye sorry ahoma chikotena baby ni yesika bantua for poly 10 months 13 months 1 year aden so enti me sramo John Mahama he utimi koche Ghana utimi che $10,000 e wo $8 billion e ma Ghana ni bia meja ma wonu nuan ma wi Sankofa Mines no na se mu betu gold no nam ni skana gumabusiam fie na mo se be wiaye na mo se ntimi ntua teacher fo mo ntimi ntua nurse mo ntimi mi adwuma 24-hour economy mo ntimi nya hwe na wiaye na mo wiaye dia mema obi aku Ibrahim Mahama me ka no kra kire mo se mo beba be wiaye na mo ntua teacher fo mo ntua nurse na mo nko ambe didi no man na obi abebere amema obi aku Ibrahim Mahama no because we kronfo a uti wiase yeren umbewiya o man Japade nanti free. Enti me ka kire ndisi fo se mo cheska ni bi magana ni biadi a me amba be boma baso mo pa mo nsan mo nyina alai mo mle mo start won clan mo ncha mo wie ama bakuma asma be che obia meje wo de mo start wo de mo pekura mo start with $1,000 obia o Ghana bia enti obia aje $1,000 enti abasa ni krom nsu ase kura na enye ne yate se ni krom nsu o se na sika no gold ni yetu na ba akofo na edidie na o man ni nyina ebre na ba akofo ni mfi oba cars 22 cars 50 na edi na nim wa ni ese petrokwa na obia kire kwam agimi abasa eye nkwase asem se nipa krom am ye koku na firi ase ti ya mecha mu ni yo me tia say me no me tia bibia o me be ka kire me o Ibrahim Mahama me nko Sankofa black vote ane da enso all the excavator gogu o me yede hu o mo ti kuro mu na frame ka kire me ale no mamo Julius da breading so na the excavator ba o mo si Ibrahim Mahama na dia ba because on no mu hu no o mo no mo hu ni so abegina o say ene dia nti o ba be sensuo no ale no mamo Sam George din so na the excavator ba mo si Ibrahim Mahama because on na gina ho say ha nyina ma beto John Mahama ato ama me o ma ya Japade no John Mahama ato ama ni akukufo majimi o Ibrahim Mahama nti wari yo say mo ana say o kwase we less than a year mo ba ya ton na ne mu di 3 years di ametonton bibia ma o ma ya kwase amema obi abekum oyu wa o ye be ma no abeka se Sankofa ni odi awo ye Mahama busuani wa bodam kwase am kase agimi sa MPP NDC mo ba ma be wi Japade am busuanfo ni sa de ne atwam this time no o man Japade will still remain o man Japade forever. Nobody can do anything. Me catch them abagimi mre ya tra so what I say enti se mo pese me pema asema ma mo nye ti se de mo MPP fo ne tie no mo fa sika no enko bua Ghana fo no cause enkwasi asem se ye wo bibia wo man mu ni ebre na Ghana ni ko Zambia ni akoku no offense so ni akoku no Libya ni akoku no na oman no ne nana ka ho bi moja ene yakogi oman si wona ba akofo nipa group bi om nko na enidi na obi ebre oman num sankwasi asem na nya adwuma enti me ka kire John Mahama no me ka kire ndisi fo mo amunim se me nsuro bia owi ase and I mean I have the power I control Ghana ni nyina de me ka na ye adwuma enti se mu be wi Japade a mu make sure say mu ma Ghana fo nso adidi na mu nko ambe didi a me ma ya bekumo emre bi ambe ka say John Mahama kwasia no akotua sika majejefo akronfo se omumfa Kevin Taylor mfiri America mra na omumeja no nanti free no meka che o bua John Mahama nyesa o bua John Mahama nyesa 2 months time na Kevin Taylor bua no John Mahama the private jet akofa no me bua 2 months time na John Mahama kwase and private jet akofa no
e the national security bo aboy ho ban e the na kotena presidential residency 2 months e dey ntia because NDC for na frame ka kire me say John Mahama jimi dodo obi awo yato abama ho Twene Jonas kra ka omi na ma yato abama ho sika ade kofa aboa we aba kroma na ade na fa start 24-hour economy o man frame ka kire me no mbu afu ena o mo sika John Mahama mi aso ade akoma judge for jimi sem say sika betima I start 24-hour economy kra na NDC agidi enti kwasia we ya ade say sika we kotua ne huntie kotua judge for yi nyansa bia ni no mo afrem bo mama ne we this one Twene Jonas eka what's better chira wadwe ama me e wo comment section aha yi Penyah Media